andå aitå å kå mera atä niä no kå mera atä må thingi rä u nä tå thondekete na må thingi tå thondekete twakä rä ire igå rå å rä a twakorire hä ndä ya Mwai wa Kibaki na nä guo ndakorwo ngä ra andå haha må thenya må gima haha tå kä arä ria na ngamera atä mä aka 5 ä no yarä ya thirikari ya nuthu må gate nä twacokire thutha må no na nä kä ithuä twokire tå kiuga tå kwenda kwambä rä ria harä a tuonire wira wa kinya maundu ma barabara nikio tutengeretie maundu ma reri kunyitithia andu gwi thitima maundu ma mathibitari maitu maya mothe ni muthingi wa kuhota gutuika ati ni twahota guthondeka uchumi wa bururi uyu witu na kuhota kurehe industries bururi wa Kenya na nigetha tuhote kuhurana na thina uria twinaguo munene muno no cio ni anake itu gukorwo ni magite mawira ni undu wa infrastructure gukorwo i njuru ni undu andu ni maroiga kwi goro muno gwika biashara Kenya nikio tukoretwo tugithondeka muthingi uyu na nigetha riu tuhote riu gu translate muthingi ucio kwa wira kwa anake na iritu aitu jeshi nao nä mekå ndä morerie kä å ria å horo wä giä kå rerwo kwä na mawä ra maroka maroria må tongoria wa bå rå ri kawariganä irwo nä ithuä niä hatirä ona må thenya å mwe ndariganä irwo na nä kä å raigua ngiuga må thingi å yå tå koretwo tå gä aka nä må thingi må no makä ria wa jeshi tondå rä u rä reri ä no rä u tå raka tå mä erekeirie Naivasha kå rä a gwä thitima ya bei ya thä nä å ndå wa geothermal ä rä a ä hau twina industrial estate riu tukuhota gwaka hau andu riu ni maroiga twana twarikia na twamikinyia hau ni iwanda nyingi muno cirenda guka kuu Naivasha kuhingura mafactory mao kuu tondu riu hena arikorwo hena thitima ya bei ya thi reri ya gutwara indo kinya Mombatha na bei ya thi macio ni mawira manakitu na twaiguithania hau fiber optic no tura expand bururi wothe ni ya gutigirira ati mawira maria twitaga online jobs na niguerio na muceru ngwicia ni mwarangitie nake uhoro uyu online jobs ici turoiga kwina mawira maingi muno me bururi cia bururi mana kuja na niko turenda guthondeka in every constituency handu anake magithiaga magakoragwo mena internet wewe na thimu yaku ukahota kuruta biashara na kambuni cia nanja no karihagwo na thimu yaku macio ni maundu kati ya maria tukoretwo tukiuga nikio turoiga muthingi wa infrastructure cabling ino ya fiber optic reri iria turaka thitima gwikira kinya icagi-ini nigetha mundu no eke value addition na gwika milk cooling plants na gwika maundu kinyona ma AI maria mundu atahotaga gwika tene tondu gutiari thitima maundu ma welding na maundu maria mangi infrastructure etariho mawira macio matingihoteka na nikio tu focusite gwikira iyo infrastructure na muthingi ucio ndirakwira ni tuwikirite nigetha mbeu njithi ihote kugia na opportunity ya kuona mawira arimi nao ni kuri kure mwana wa Nyandarua ni maragia horo wigie waru ni kuri arimi angi maragia horo wigie iria ni kuri arimi angi makoro makiaria horo wigie kahawa acio nao miaka ino ingi 5 iroka turenda kuwerera na Nyandarua kwa mara ya kwanza kahinda karaihu muno na noguo ndiramerire riria turari ku muthenya ungi riu ni turaka kilomita 250 marami gutire gwekwo uruto ucio Nyandarua na nikio turamera turenda macoke center stage ni tuta kueneza thitima kuu kwao nigetha tuhote kugia na milk cooling plants tondu ni andu a iria na nigetha barabara riu wona cia kuona thitima yuke tuhote gwaka factory ya waru na nigetha gutuikage ati waru matiriendagia tu ati thoko no mahote gwika value addition na factory ku no maundu macio ugo ndirakwira matingihoteka agikorwo gutire thitima agikorwo gutire barabara agikorwo gutire mai tondu gutire mundu ungiaka gwaka kiwanda kundu gutari maundu macio na nikio focus itu miaka eno ena ikoretwo ya gutigirira ni twekira infrastructure riu nigetha factory cioka hau niho mawira manake mekumira kia mwisho ni horo wigie githurano ni mweri 8 mweri wa 8 andu aitu ukumera atia ni no kumathaitha na gitio kingi muno na kumahoya metikire makoimira na makoimira kwa njira nene muno metikire magatuhe nafasi tuhote guthie na mbere na wira uria twambiriirie
na njira ya gutigira ni tweka uguo ni kumira tondu nie kiria ingiririkania andu aitu tutikwenda gucokio na thutha niguo na aria turacindana nao na ni njugite uguo muno makiria ona mathina maya mothe mukoragwo makiuga hindi ciothe ihi uhoro wa IBC gutwara uhoro igoti-ini uhoro wa jeshi marageria gutigirira ati ni twakinya handu ati andu a Kenya matinaikia kura overwhelmingly neguo na nigetha mahote guka macocokia haria hanuthu mugate na andu aitu ni tuwi thirikari ya nuthu mugate miaka 5 kuria yatucokia na thutha ndamuthaitha na gitio kingi mwitikire mukoimira tukahota mundu uyu kwa kura nyingi rita ria mbere na nigetha tuhote guthie na mbere na wira wa gukuria bururi uyu witu wa gucokaniriria andu aitu na njira ya thayu tutikwenda gucokio mathina-ini ati tondu andu aitu ni marega gwika atia kumira koguo nie ihoya riakwa ni kuririkania andu oria kwiragwo kuri kahinda ga kahindi meruka na niko kau turi hinda ria itheru na kahindi meruka na ri itheru riu tutire itheru-ini riu ni hinda ria kahindi meruka neguo na ndamuria wangu ni wangu mugetikira mukoimira riu